Rachami, me san big na biem, wait ya me rati. Eye ekrobia omoye nyom ewo Ghana ha from Buddhist Music International. Omo na akofa advanti a ogina ha e friend Hezron Clark. A oto nyom ewo Jamaica mem. A Grammy Awards no ne ade ade nyina wagibie. Na sem no 88 a. Wo ye wo se wahwehwem ohwe ne ye ene ne niam bia ohun se ofri asante enti efra bibi abroni kan se ancestral trace or trace ya me na hu se ofri Ghana na Ghana na ofri no so no ofri ba bia sa asante na de o tin se o ya asante ni pe yewura ba bia obeko bia ohwe yewura na mo tuo bia o ye bia e o wiase nyina abranti bia e friend Hezron Crack yi ohwe a odi achi ene o se ekwan bia so obeba na obani wura ho na de aye ne de ba ko mu se oye wo no memeda edin a ye de to no no o se wo hu aye kwame na de a wo se ye wura ne se we kwame ne de wo fa enti ye wura na Roma ompedin a o de be so kwame no so no no fa ni dwuma se ne fata ene Buddhist foi ene ne mpanin foi na de na ba odina ba be gina hai na omoba semu ni raba be dia de no ma ne sa akwa omoba omo de omo snaps pentum miensa hampa egu hoi nyina se omu nyina yewura daroma ne dia ena yewura gu omo ade yewura cham ebu omo ade yewura henkafo obu omo ade na you are catch for so bo mo ade the era wadaroma em say semfu abaku bi wo ha me manager no pese wo de to edwa na ma ensuo na nwuna nti we de obetwa ne ntietiem let's on speak proper English okay Thank you for embracing me and welcoming me to my homeland, the motherland, I mean, many of my elders, my teachers, my leaders, brothers and sisters, mother, father, great man, and freedom fighters never lived to see what I'm seeing now. And they have fought, cried, died, and bled for this moment. I'm honored to be here. Thank you for welcoming me. Thank you. I'm proud of the king. I'm proud of the king. May God, may that, nanum, may that mercy. So we said, "Oh, ASANTEHENE de onana, so we Jamaica. Teach him no teach him no other man. Na didn't true. Kwame no say no other me bru. O man dey answer so. O be ASANTE ni prekope. Other me bru. Na me pa afei so ebesi no. Afase no so obeba betra ha. Onu nyina edi. Na se be won say be ASANTE susu no ewura ni mu. Other me bru. So ba ya ensan hodo na obo mu ade. Ene se be o chairman no akadifo ne wo mo de se de o se na bru. Anadum so tun for say no say nanai say mo hunu a ASANTEHENE di o say no no say baba ya ASANTEHENE no o de Kwame Bonsu say di ada man no to Kwame Bonsu tun kwa wa chomo ka mo ba o yeah